Yes, I'm going to come Emra Badwam Jumedi so on Adom TV. Live on DSTV channel 280, Go TV channel 119 so share be live and so one na multi TV channel and so be I share and so your fan secretary and Kuma Kingdom Home Estate. This is Ghana baby I bet no assume Badwam so be a ehwehwe. Baby I bet na be nya asumdwe pa de ayadwuma ene so be a ehwe. Ehon no Kingdom Home Estate. O konsomu fie no mo tonso ne bo e wo fom ye pa na wura estate no tim say we die we wura Dubai pa Dubai in Ghana akwan da so ensuo ba enkane agina so me so wura estate ma ba bia ya bo CCTV cameras sene be ya at least obi bo wura be di boni a e betimi a kye ntentem so we so bo wura na say on free one to one mini bibia ye won so a botimi so detect them odu o mo chen so betimi atwa scan be say 50 to 70% the akane a spread the amount Tinamba bia wasumbeju na nkwoti koka bia eye Kingdom Home Estate frɛ 0536 149 961 0536 149 961 ana 0303 939 987 yenya mohwem abroche Mr. Wadane nipa gidia bafom frɛ number no mgifie no bi ma kwa company ya Ghana ban a register to ni nya asɛm kokota be di bim easy. Nipa da sena discussion esase kotofie ma me de